Sefi suku Komoro husu komunidade sira labele halo uma iha foho lolon tambane risku aban bain rua udan bot bele hamosu inundação. Sefi suku Komoro Elísio Marsal hatu questão ne baistel ihanya kenar fatin foi analisne. Nedehan foi dadão fulang kotuk parte setor obras públicas halau socialização konaba alargamento que hadia estrada husi terminal to Maslido no Maslido to João Paulo II. Companhia Macair Obra nessa companhia bandido qualidade. Socialização husi setor obras públicas ne atu husu comunidade hotu coopera o governo para halo alargamento estrada laos hate ten ba comunidade atu hela iha forroleten. Lolos punya dapat pulang foto. Setor obras kia mai halo socialização onava alargamento atu hadia estrada dan governo husi terminal ba Maslido no Maslido to João Paulo II, estado João Paulo II. Então, yang lain companhia rua negeri maka mai, companhia Tigikai, ou companhia Banding Kolon. Setelah mereka proyek ini. Então, halo socialização ini, atau khusus bak komunitas Siraputu, atau kopera, tambah tranel siloke, balu 4 metros, balu 6, 8, itu 10 parte sore ba. Lalu hati ada yang kata saya itu bosi kopera itu bosi harus perasaan atau alargamento besarnya atau bahaya boleh. Lah, saya kari saya unu sorin saya, usaha patin, saya toma, maka tinggi hari kali patin dia maka libre ya raihung serve tidak baiknya patin ini ya baik berasi. Orang lah tidak salah boleh. Diamos dehan karik uma soring kona alargamento estrada soring sebele usa na fatin. Karik alargamento kona tomak fatin hela significa tem que buka fatin livre iha raihun ka fila ba moris fatin. Comunidade siraten hela iha area sirane mai be de repente sai to rai lolong. Lihusi sefi aldeia delegado no delegada sira na fatin fohaten ba comunidade labele que rai iha foho lolon para haluhuma. To notícia ne hatung sedau que a confirmação husi amo parco Komoro kona ba assunto comunidade ocupa rai parte foho lolon para haluhuma. João Fátima, STL News.